Nizera ko ukomeje kumererwa neza cyane, uri kumwe na Chief Official, urumva Beato, Emmanuel Niyomugabo. Spain cyangwa se Espagne, Cape Verde, Cabo Verde, Saudi Arabia cyangwa se Arabie Saoudite, Uruguay cyangwa se Uruguay. Ibyo bihugu bine byisanze mu itsinda H cyangwa se H mu gikombe cya FIFA World Cup 2026. Aya makipe yashyizwe hamwe nyuma ya tombora ya World Cup uno mwaka wa 2026. Itsinda H rifatwa nk'iririmo amakipe akomeye cyane cyane Spain cyangwa se Espagne. Iyi ni imwe mu makipe ahabwa amahirwe menshi. Uruguay, Uruguay ifite amateka akomeye muri ruhago. Ikipe y'igihugu ya Saudi Arabia, The Green Falcons, ifite amateka meza muri FIFA World Cup nubwo itararenga cyangwa se ngo igere kure nk'ibihugu bikomeye byo ku mugabane w'Uburayi ndetse n'ibya Amerika y'Epfo. Ku bigo bya Saudi Arabia muri World Cup, yitabiriye World Cup bwa mbere mu mwaka w'1994. Mu mwaka w'1994 yageze muri kimwe cy'umunani kirangiza round of 16, aribwo buryo bwiza bwa mbere yigeze kugeraho. Yitabiriye kandi amarushanwa y'1998 mu 2002, 2006, 2018, 2022 ushyireho n'ino nshuro igiye kwitabira y'ibihumbi 2026. Muri 2022 muri Qatar yatunguye isi itsinda Argentina National Football Team ibitego 2-1 ya Argentina ya Lionel Messi, ikipe yaje no gutwara igikombe. Uwo mukino ni umwe mu mikino itunguranye cyane mu mateka ya World Cup kuri Saudi Arabia. Mu bakinnyi b'ingenzi bakunze kugira uwo bita Salim Al Dawsari, uyu ni kapiteni w'ikipe kandi azaba ari World Cup ya gatatu azaba ari gukina. Hari uwo bita Saudi Abdul Hamid, ni myugariro ukina ku ruhande rw'iburyo, akina muri RLC Lens mu Bufaransa, azwiho umuvuduko n'ubushobozi bwo gufasha mu bwugarizi ndetse no mu busatirizi. Hari uwo bita Firas Al Boulaikan, uyu ni umwe mu basatirizi b'ingenzi bakomeye, yabaye umwe mu batsinze ibitego byinshi mu gushakira itike iyi kipe ngo ijye muri igikombe cy'isi. Hari uwo nakubwira witwa Mohamed Kano, uyu ni umukinnyi wo hagati ufasha cyane cyane mu gutanga imipira no kugenzura umukino. Abdullah Al Hamdan, uyu ni rutahizamu ukomeye ushobora gukoreshwa nk'umukinnyi ubanza cyangwa se akanaza asimbuye. Usibye abo, dore bamwe mu bakinnyi b'ingenzi Saudi Arabia izifashisha mu gikombe cy'isi cy'uno mwaka. Mu bazamu hahamagaye Mohamed Al Owais na Wafu Al Aqidi, hahamagarwa Ahmed Al Kasal. Muri ba myugariro hari Saudi Abdul Hamid, Abdullah Al Amili, hari Hassan Al Tambakti, hari Al Ramajami, Hassan Kadash, hari Majlash. Mu bakina hagati hamagawe Mohamed Kano nakubwiye, Abdullah Al Kaibari, Nasser Al Dawsar, Musab Al Juwail, Ziyad Al Juhani. Ndetse muri ba rutahizamu mu busatirizi iki gihugu kizaba kiri kwifashisha Salim Al Dawsari ari nawe kapiteni, Firas Al Boulaikan, Ayman Yahya, Abdullah Al Hamdan, Saleh Al Shehil, Khalid Al Ganam, Sultan Mandash. Abo nibo bahamagawe. Cape Verde cyangwa se Capo Verde, iki gihugu cyo ikipe yacyo national izwi nka The Blue Sharks, ibifi by'ubururu cyo mu bwoko bwa shaka. Ntabwo yari yarigeze yitabira FIFA World Cup mbere ya 2026, bivuga ngo azaba ari inshuro ya mbere yayo mu mateka yayo. Cape Verde yabonye ubwigenge mu mwaka w'1975 maze itangira gukina amarushanwa mpuzamahanga nyuma yaho. Mu myaka myinshi yagerageje gushaka itike ya World Cup ariko ntiyabigeraho. Yagerageje cyane itike ya World Cup 2022 aho yarushanwaga cyane na Nigeria mu matsinda yo gushaka itike. Ku itariki ya 13 Ukwakira umwaka ushize yakoze amateka itsinda Eswatini n'ibitego 3-0. Ibibonye itike ya World Cup bwa mbere. Yarangije ku mwanya wa mbere mu itsinda rya CAF Group D imbere ya Cameroon, imwe mu makipe anakomeye cyane muri Afrika. Kuki amateka y'abadasanzwe? Cape Verde ni igihugu gifite abaturage barenga gati 500,000 bonyine, cyabaye kimwe mu bihugu bito cyane byigeze kwerekeza muri World Cup. World Cup 2026 niyo nshuro ya mbere babonye ayo mahirwe yo gukina icy'isi. The Blue Sharks Cape Verde yahamagaye abakinnyi bayo rero nayo 26 bazayifasha kureba ko yakwandika amateka bwa mbere. Mu bazamu bahamagaye Vozinha, ubundi yitwa Josimar Diaz, bahamagara Marcio Rosa, Carlos dos Santos, San Diego FC niyakinira, banahamagaye Bruno Varela. Muri ba myugariro hari abahamagaye barimo Roberto Lopez, Steven Moeleira, Wagner Pina, hahamagarwa Stopira, Dini Borges, Kelvin Pires, Sidney Lopes Cabral ndetse no bita Jorginho Soares. Mu bakina hagati hahamagawe bita Kevin Pina, Diloy Duarte, Dallos Duarte, Joao Paulo,
Terimo Arcanjo, tutibagiwe kandi Jamiro Monteiro, Jordan Mendes na Ion Santos. Muri ba rutahizamu harimo uwo bita Ryan Mendes ari nawe kapitene, hari Gary Rodriguez, Dairon Livramento, Giovanni Cabral, Nuno da Costa, Willy Semedo, Gilson Benchimol, Helio Varela. Mu bakinnyi b'ingenzi bazaba bitaweho cyane cyangwa bahanzwe amaso harimo Ryan Mendes, kapiteni w'ikipe unafite uburambe mu gukina imikino myinshi. Dairon Livramento ni rutahizamu ukiri muto kandi ngo wihuta. Roberto Lopez ni myugariro ufite uburambe bwinshi. Willy Semedo uyu ni umukinnyi wihuta w'umumababa cyangwa se winga. Gary Rodriguez umwe mu bakinnyi bafite ubunararibonye mu busatirizi mu kujya gukomanga ku izamu rya adversaire bigakinguka byanga bikunda. Ku ikipe y'igihugu ya Uruguay cyangwa se Uruguay, iyi ni imwe mu makipe afite amateka akomeye cyane muri FIFA World Cup, nubwo igihugu gifite abaturage bake ugereranyije n'ibihugu byinshi bikomeye muri ruhago. Uruguay mu 1930 FIFA World Cup yabaye bwa mbere ibera muri Uruguay, n'undi yabereye mu gihugu cyabo. Mu mwaka wa 1950 barongeye baritabira muri FIFA World Cup yabereye muri Brazil. Mu mwaka wa 1930 Uruguay nicyo gihugu cyakiriye kandi cyegukana World Cup ya mbere mu mateka ya FIFA. Mu mukino wa nyuma gitsinze Argentina ibitego 4-2 i Montevideo ni wabo muri Uruguay, icyo bita Maracanazo. Mu mwaka wa 1950 Uruguay yakoze amateka itsinda Brazil ku kibuga cya Maracana imbere y'abafana basaga 170. Yatsinze Brazil ibitego 2-1 maze yegukana igikombe cya kabiri cy'isi. Uruguay ntago yoroshye, ibi bizwi nka Maracanazo niko babibatije, kimwe mu bitunguranye bikomeye mu mateka y'umupira w'amaguru. Indi myanya myiza yagiye igeraho, Uruguay yabaye iya kane muri FIFA World Cup ya 2010 yabereye muri Afurika y'Epfo. Yageze kandi muri kimwe cya kabiri kirangiza inshuro 5 mu mateka yayo. Kuki Uruguay ifite inyenyeri enye ku mupira wayo, ku mupira bambara zira nyenyeri zivuga iki enye? Abantu benshi bibaza impamvu ifite inyenyeri enye kandi yaratwaye ibikombe 2 gusa by'isi. Inyenyeri ebyiri ni za World Cup, no kuvuga 1930 ibere iwabo bwa mbere natangira no mwaka wa 1950 igihe nkubwiye yatsinze Brazil. Izindi nyenyeri ebyiri ni iz'imidari ya zahabu ya ruhago mu mikino Olympique, no kuvuga 1924 n'1928. FIFA yemera nk'igikombe by'isi byabaye mbere y'uko World Cup itangira muri 24 muri 28. Iyo mikino Olympique FIFA nayo ikonsidera nk'igikombe cy'isi. Iyo niyo mpamvu zabona ikipe y'igihugu ya Uruguay yambara imipira iriho inyenyeri enye kandi yaratwaye World Cup ebyiri. Umutoza Marcelo Bielsa yahamagaye abakinnyi 26 bazahagararira Uruguay muri FIFA World Cup, ikipe yubakiye ku bakinnyi bafite uburambe n'abandi bakiri bato bafite impano nyinshi cyane. Mu bazamu hahamagawe Sergio Roquette, hari Fernando Muslera na Santiago Mele. Muri ba myugariro hari Ronald Araujo, Jose Maria Gimenez, Guillermo Varela, Santiago Bueno, Sebastián Cacales, Matias Oliveira, Joaquín Piqueres na Matias Vinha. Ndetse mu bakinnyi bo hagati hahamagawe Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte, Nicolas de la Cruz, Giorgiani de Araxarta ndetse no bita Facundo Peristri. Hari abantu bahawe akazi ko kuzajya gukomanga ku izamu rya mukeba: Darwin Nunez, Maximiliano Araujo, Christian Oliveira, Agustin Alvarez Martinez. Abo ni ba rutahizamu. Mu bakinnyi bazitabwaho cyane Federico Valverde n'umwe mu bakinnyi beza bo hagati ku isi ubu ngubu ifite akaba n'inkingi ya Uruguay. Darwin Nunez uyu ni rutahizamu witezweho kuzatsinda ibitego byinshi. Ronald Araujo uyu ni umwe muri ba myugariro bakomeye kuri iyi si ya rurema. Jose Maria Gimenez uyu ni umuyobozi mu bwugarizi. Manuel Ugarte uyu ni umukinnyi ufasha cyane hagati mu kibuga midfielder. Ikintu cyatunguranye nuko rutahizamu w'icyamamare Luis Suarez yasizwe mu bakinnyi 26 bazajya muri Amerika mu icyo gikombe. Ku ikipe y'igihugu ya Espagne cyangwa se Spain ni imwe mu makipe akomeye cyane mu mateka ya FIFA World Cup kandi ni imwe mu makipe ahabwa amahirwe yo gutwara igikombe cy'uyu mwaka. Ibigwi bya Espagne ngo ni ibihe? Yatwaye FIFA World Cup inshuro imwe mu mwaka wa 2010 ibera muri Afurika y'Epfo. Mbere ya 2010 nubwo Spain yari ifite abakinnyi bakomeye mu myaka myinshi ntiyari yarigeze itwara World Cup. Umusaruro wayo mwiza mbere ya 2010 wari umwanya wa 4 yagize mu mwaka wa 1950 ya Maracanazo nakubwiye. FIFA World Cup ya 2010 mu mateka bakoze mu mukino wa nyuma wabereye Johannesburg muri Afurika y'Epfo, Espagne yatsinze Netherlands igitego kimwe ku busa mu minota y'inyongera.
igitego cyatsinzwe na Andres Iniesta ku munota wa 116. Icyo nicyo gikombe cya mbere cya World Cup Spain yegukanye, nayo yamaze guhamagara abakinnyi bazayiherekeza nk'uru rugamba bagiyemo, dore ko atari imikino gusa ni n'urugamba gutwara kiriya gikombe. Mu bazamu bahamagaye Joan Garcia, bahamagara David Raya, uyu ni n'umuzamu wa Arsenal, Alexis Remiro nawe yarahamagawe. Muri ba myugariro Mike Cucurella, Paulo Corbasi, Robin Lenormand, Alejandro Grimaldo, bahamagaye Pedro Polo, Marcos Llorente, Eric Garcia na Dani Vivian. Mu bakinnyi bo hagati hahamagawe Rodri, hahamagarwa Pedri, Gavi, Martin Zubimendi, Fabian Ruiz, Mikel Merino, Dani Olmo, Pablo Barrios. Ahangaha wumvishemo amazina asanzwe azwi y'ibyamamare. Muri ba rutahizamu cyangwa se abahawe inshingano yo kuzajya gukomanga ku izamu rya adversaire harimo Lamine Yamal, uramuzi cyane, Nico Williams, Mikel Oyarzabal ari nawe kapitene, hakaza Ferran Torres, Yeremi Pino, Samu Aguero, hakaza n'uwo bita Aitor Barnesta. Nakubwira rero ko mu bakinnyi bazaba bahanzwe amaso cyangwa bitaweho cyane kizigenza Lamine Yamal, umwe mu bakinnyi beza bato ku isi kuri ubu. Rodri, iyi ni inkingi yo hagati mu kibuga, anyaruka cyane. Pedri, uyu ni umunyabugeni mu gutanga imipira, ama-assist meza. Nico Williams azwiho umuvuduko n'ubuhanga. Mikel Oyarzabal ari nawe kapiteni, ni na rutahizamu mwiza cyane w'ingenzi. Ngayo nguko iri ni itsinda H cyangwa se H muri FIFA World Cup 2026 rigizwe na Espagne, Cape Verde, Saudi Arabia ndetse na Uruguay. Ndi Beato Niyomugabo. Iyi nk'ibisanzwe ni ya nshuti yawe yakadasohoka Kivu Waves Official, mwanywanye kuva umunsi ukanda subscribe. Komeza ugubwe neza.